Mayumampa sanchuy kunin, kakamampa saksuy kunin, mayula apalaway ispa, kakalan itilaway ispa. Kunanja anti orjopin kachkanchik Quechua patapi. Anti llaqtakunapiqa pojoy mitapin kawsaykunata huqarina. Kay mitaqa marzo, abril, mayo killakunapin kapun. Ichaqa kunanja hasa mitapiñan kachkanchik. Hasa mitaqa junio killakunapin hallarin. Chaymanta agosto killapi tukun. Kunanja qhiparik saratan tipisun. Imaymana sarakunata. Yuraq sarata, muru sarata, kuli saratapa. Kangachkan muru sara. Hankapa. Kanchapa. Sara mamataja, chaki mitapin tarpuna. Septiembre, octubre, noviembre killakunap. Parwa mitap parawan jespinampa. Chaypin sara mamaja parwan. Choqllupas, wirupas, rikurimun miskillaña. Sara tipiyta hallarin junio killapi. Kay saraja qhiparik tarpuymi karhan. Chaymi kunanña tipichkani. Sinchitan rupachkan. Chaymi wiruta maskaspa yakunta soquna. Ima ninantaq wiru. Kay wiruja sara mamapa yakunmi. Wiruja ancha miski. Kay wiruanja manan yarjaypas kanmanchu. Chakrapi tiyaspaja chaykunatan yachanchik. Hinaja allintapunin imatapas rurasunchik wiruta wiruspa. Sarata tipispa hoqawninchikta mikurispa. Yaja chawpi punchawñan kachkan, rupaypas sinchitañan hikutachkan. Ñuqanchikpas llamkayninchikta hikutasunchik, hinaspa wasiman kutipusun. Saratipiyta tukuspaqa wasiman sarata astana, manan asnukuna kanchu, chaymi wasallapi qhipina. Chayllam chay wawqipaniykuna huk kutikama. Ichaqa yuyari. Kay videota mastarisiway kanalniyman aylluchakuy. Hinaspa llapan llaqtakunapi hawanankupaq mastarisiway aylluykunaman masiykunaman apachiy. Huk kutikama allinllaya. Mayumampa sanchuy kunin, kakamampa saksuy kunin, mayula apalaway ispa, kakalan itilaway ispa.